Авторынак Бишкек 17 январ 2021 жыл. Апта күнгө жекшемби. Немет суналарын тартканды улантып жатабыз. Андыктан ушул видеону аягына чейин көрүңүз, лайк басыңыз. Биз баштадык. Mercedes-Benz 210. Чисто американец. Жылы 99, объем 3.2, баасы $4500. 0708 84 65 64. Абалы эң жакшы, коробка автомат. Расход канча болуп калат? 12-10. Расход 12-10 литр. Airbag бар. Салондагы таза. Отургучтарына чехолдор тагылган. Эми болор баасы канча болот? 4300, Болор баасы, урматтуу көрүүчүлөр, $4300. Audi A6 универсал. Жылы 2002, коробка механика, кыймылдатыштын көлөмү 2-4, расход 10-11 литр. Баасы $3800. Телефон номер кимдики? 0700 7 46 47 20 29. Ушул телефон номерге байланышыңыздар. Ачып койсоңуз, салон көрсөтүп коеюн, жакшы абалда экен. Йо-моё, күч жетпей калды. Макул, чалып билип алыңыздар, Mazda 6, жылы 2003, коробка автомат, рестайлинг. Мультируль, полный электропакет. Салам алейкум. Канча дейсиз байке болор баасын? Болор баасы $4000. $4000, Ооба. Черный кожаный салон. Телефон номерди айтып коюңуз. 550 0550 04 04 9901. 9901. Байланышыңыздар. Mazda 6 жакшы абалда мынакей. BMW E39, 39 кузов. Пробег 300 000 км, жылы 2001, 2.5 объем, полная комплектация, коробка механика, расход 10-12 литр, баасы $4600, 0704 150 060. Ушундай куюлган дискаларда полный электропакет, мультируль, коробка механика, кара кожаный салон. Канча дейсиз байке болор баасын? 4,5. Болор баасы $4500. Golf 3 4WD, жылы 94, объем 1.8 моно, коробка механика, расход 8-10 литр. Баасы 210 000 сом. Телефон номер 0706 44 76 86. Кара кожаный салон. Салон таза. Коробка механика. Паркоп бар. Audi S4. На, капот ачып коюптур, бул жак таза. Жылы 92, 2.6 объем 270 000 сом. Расход 8-10 литр, 0999 85 77 47. Коробка механика. Канча дейсиз байке? 260 болор. 260 000 болор баасы. Passat bu 5.
2 объем. Коробка механика. Расход 810 литр. 210 миң сом. 0708 31 21 02. Кеми бар. Айтылған баадан кеми бар. Mercedes-Benz 124. Люк бар. Жылы 92, 2-3 объем 160 миң сом. Коробка механика. Расход 10-12 литр. 0702 20 29 03. Toyota Avensis. Авторынок, салам алейкум. Уалейкум ассалам. Toyota Avensis. Жылы 2000, объем 1.8, коробка механика, расход 7-8 литр, басы 3450 доллар. 0505 56 54 56. Так. Vitomers. Жылы 2002. Эки объем 330 миң сом. Доллар менен эсептегенде 3,5 миң доллар. 0797 01 97. Mercedes-Benz 211. Люк бар. Жылы 2003. 3 объем 6500 доллар. Коробка автомат, расход 11-13 литр. 0784 11 21 телефон номер. Салон полный электропакет. Коробка автомат, мультируль. Кожаный салон. Панорамный люк. Audi A6. Жылы 95, 2.6 объем. Полная комплектация, коробка механика 4200 доллар. 0705 55 02 47. Салону. Байке канча кем бар? Сүйлөшөбүз. Андыктан чалыңыздар. Mercedes-Benz жылы 2000, 3.2 объем. Расход 10-12 литр. 4200 доллар. 0771 60 82 70 телефон номер. Subaru Forester. Жылы 98, 2.5 объем, мини торг, 4500 доллар, 0709 58 00 08, коробка автомат. Полный электропакет. Ассаламу алейкум. Коробка автомат, канча байке болор басы? 4200 доллар. Mercedes-Benz Кабанчик деп жазыптыр. Жылы 96, объем 5, газ установка болгон 5200 доллар. 0772 24 44 42. Subaru Legacy Outback 4WD. Пробег 260 714 км. 2003 жылы чыгарылган, газ плюс бензин, коробка автомат, левый руль, 4100 доллар. 0706 77 34 72.
Урматтуу көрүүчүлөр, 4VD деп эсли туура эмес айтып алсам, кечиресиздер. Биз бул көрсөтүүнү аяктайбыз. Лайк басып, комментарийге сунуш суроолоруңуздар болсо жазып калтырганды унутпаңыздар. Биздин кийинки көрсөтүүлөр сиздердин жазган комментарийлериңиздерге байланыштуу болот.